کله چې تاسې د پراکتیک عملي امتحان چې کوئ یا غواړئ چې وکړئ نو دې کې زیاتره وخت نو د استاد به درته وایي چې ګوره دو د هوک درته معلوم دی څنګه دی دو د هوک مطلب پوهېږئ که نه او دا ډېر مهم حصه د موټرواني ده چې تاسې باید خبر اوسئ چې دا دو د هوک څه ته وایي. زه یو ویډیو وګورو د هغه نه پس بیا نور هم تشریح کوم چې دا څه شي ده دو د هوک. نو دې ویډیو کې اوس دا ښه تشریح کوي چې دا دو د هوک څه ته وایي. د هغه ته ګوګل ته چې لاړ شئ دغسې ولیکئ let by vrachtwagens altijd op de dode hoek. دا زیاتره په دې غټو موټرو کې خو وړکي موټرو کې هم دو د هوک شته. نو دو د هوک څه شي ده. Ga jij soms met de fiets, step of te voet naar school? Ja, dan heb je waarschijnlijk al eens naast een vrachtwagen gereden of gelopen. En dan merk je dat de chauffeur jou niet altijd even goed kan zien. Ja, een vrachtwagen heeft veel spiegels, maar toch kan de chauffeur je op bepaalde plaatsen niet zien. Dat is zo wanneer je achter de vrachtwagen staat, want die heeft geen achteruit. Maar ook vlak voor de vrachtwagen, want de chauffeur zit heel hoog en ook bij een groot deel rechts van de vrachtwagen. Ja, al die plaatsen noemen we de dode hoek. En die is dus best groot. Dag Peter, jij rijdt met een vrachtwagen. Wel. Hoe is dat voor jou? We letten heel goed op in onze spiegels en camera's, maar toch af en toe zit er nog iemand verstopt en daar letten we heel goed voor op, maar toch kan het gebeuren. Willen we dat anders eens testen, die dode hoek? Dat is goed. Kan je mij nu zien? Jawel, Oké, en nu? toch nog altijd. En nu? Nee, niet meer. Alright, dus dit is de dode hoek. Ja, je moet dus altijd extra goed opletten en voorzichtig zijn in de buurt van vrachtwagens. Ga vooral nooit vlak naast de vrachtwagen staan en hou altijd een beetje afstand. Sta nooit voor of achter de vrachtwagen en maak altijd oogcontact met de bestuurder. Voilà lieve vrienden, met deze tips kan je veilig naar school vertrekken. Hey, super tof dat je deze video al... ښه په هغه ویډیو کې خو د یو بل ویډیو به وینو دا هم ډېر ښه معلومات ورکوي. دا هم چې ګوګل کې ورسئ دلته ولیکئ ویچیغا د دو د هوک سیت نو دا ویډیو هم ډېر ښه معلومات درکوي په دې باره کې دا مو یو ووینو. Als ze achter het stuur zitten, kunnen de chauffeurs niet alle kanten van een vrachtwagen zien. En die plekken heten dode hoeken. Dode hoeken zijn dus plekken rond de vrachtwagen die de chauffeur vanuit zijn cabine niet kan zien. Stel... نو دو د هوک هغه جوینه دي چې کم یو ډرایور نه دیدای سي. نو دا په غټ موټر دا د ویډیوګانو خو د غټ موټر باره کې دي د وړکي موټرو کې هم داسې جوینه دي چې موږ ډرایور څوک ناست هغه نه دیدای سي. د موټر شاوخوا کې څوک نه دیدای سي. نو چې کله تاسې په موټر کې ناست یئ او د تا شیشې داسې دي جوړې کړي چې ته ټول شیان نه دیدای سې کوم جیونه چې ته نه دیدای سې هغه د تا دو د هوک ده. نو په هغه جي کې به ته د موټر هغه دو هوک ته بیا به ته څنګه د څوک هلته ولاړ څنګه یې وینې. Stel, je komt met je fiets bij een kruispunt aangereden en dan staat een vrachtwagen te wachten totdat hij de bocht naar rechts kan. Er is ruimte naast de vrachtwagen en je rijdt door om de bocht om te gaan. Niets aan de hand zou je denken, maar toch ben je zonder dat je het merkt door 2 dode hoeken gereden. Ik zal het nog een keer laten zien. De chauffeur kijkt in zijn spiegels en ziet niemand aan de rechterkant staan. یعنې دې مطلب دا چې ګوره دا ډرایور چې دی دا سور جونه نه ویني. نو چې ته کله په بایسیکل یې یعنې دلته ولاړ یې نو دا موټر ډرایور ته دا معلومات نشته چې دلته څوک ده. نو چې دا کله داسې تاویږي نو ښه په اساني باندې دا بایسیکل کولی شي چې ویښیږئ پې. نو دې لپاره نو ډرایور به څه کوي دلته بیا یو بله شیشه نن سبا جوړه کړې. نن سبا دا نوي ټریلر کې خو کامرې لګولې بیا ټول ښارونو ته او ټول خلکو ته ښکاري دا جیونه مو ته ښکاري او بعضې ټریلرو کې دلته بیا سنسورونه لګولي دي هغوی بیا ورته وایي چې دلته څوک شته یعنې ته ښکاري نه خو سنسر ورته وایي چې دلته هم څه شته. Hij zet de vrachtwagen in beweging en maakt de bocht naar rechts. Dat gaat niet helemaal goed. Hij heeft de fietser niet gezien en er ontstaat een gevaarlijke situatie. Het is dus beter om even achter de vrachtwagen te wachten totdat die zijn bocht heeft gemaakt.
او نو وړکي موټرو کې بیا داسې ښکاري. دې موټر ته ګوره اوس ته ګوره داسې ده چې کې ولاړه دا تا ته نه ښکاري په شیشو کې. نو ته چې کله دوی چې وایي چې overschouder kijken یعنې سټ دې واړوه وګوره بیا لاړ شه نو سټ چې ده خواته واړوي بیا به درته ښکاري خو په شیشو کې به درته نه ښکاري. داسې به سټ اړی بیا درته ښکاري به. نو دا د دغسې په یوټیوب کې مې چې وګورئ ډېرې ویډیوګانې دې باره کې جوړې شوي خو دا مهمه چې دې باره کې ځان ښه پوه کړئ. نو چې درس ته راسو نو درس کې مو وایي چې دغسې دود و حکم دي تاسې باید په دې باره کې پوه شئ. خو دا نوې ماډل موټرونه چې دي دوی ټول د ټکسي سیستم لري دود د ټکسي سیستم لري. دوی نه بیا درته مخکې نه وایي چې د خوا کې د موټر نږدې ده اشاره درکوي په دې ترو باندې تا معلومات